selamat sore. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita rame-rame. Itu masih akan ada banyak permainan lain. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده.
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده Pergi ke seberang naik perahu, perahu kecil berlayar perlahan. Sebulan puasa menahan rindu, kini lebaran menyapa iman. Mentari pagi di hari raya, takbir bergema di langit desa. Salah dan hilaf kita bersua, maaf ku pinta setulus jiwa. Ayam ketupat di pagi hari, disimpan rapi di atas talam. Jauh di mata, dekat di hati, lebaran hadir pulangkan salam. Ayam ketupat di pagi hari, disimpan rapi di atas talam. Mohon maafkan sepenuh hati, mari ikhlaskan, jangan berdendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Majelis Taklim Permata Wisata Religi Karawang sedang berada di Pulau Kamaru, membawa kira-kira 2 bis 100 jemaah untuk berwisata di Pulau Kamaru. Kamaru luar biasa, Kabupaten Karawang mantap. Kembali bersih, kembali bersama. Ayam ketupat di pagi hari, disimpan rapi di atas talam. Jauh di mata, dekat di hati,